zano beshendekerezibwa enanga nibagiteera omu icuba to amplify the sound, engoma, endingiri, akacenke, gobore, omukuri, omajugo, and others. Ebyebizano by'Abanyankole n'abafuuti baabo byahabwa entebe, obumanzi n'amaani, ente, obulungi bw'abakazi, enyamaishwa, embeera y'obwire n'eshumi, enaku n'obusaasi nk'ekya Rwakakaiga, eby'obutegyeki nk'okwema kwa Kasyonga, Bukoma, okwetegyeka, nkatandika kurundana ebizaano ebi obu nabeire ndi omu kishaka okukira munonga ebyeira. Ebimwe ahari ebyo n'ebi ekyabahinda, eky'ebyegyenza, ente z'omukama wa Karagwe, eky'entaro za Ntare na Rwabugiri owa Rwanga, ekya Rwakakaiga obw'okufa kwa Bolt, ekya Rugeiha owabeire natura Nyamyanja Isingiro, ekya Bamagara, eky'abakazi ba Rubongi Rushenyi. Am I doing okay? Yeah. Mandwa, and I was worried about that because I know that means something like not so good. So he said no. He said iraka lyoma tatenkazi omukere ku lukibazibura akatamu banyanya. Ekyokushemeza abantu obw'omweshongozi